Yeah. Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Na mi thekela le mhaka leyi nga khale swinene kha ni vulavula hi yona kokwana of course ku va kha ku nghenelela swo tala kwala ka YouTube channel. I mhaka ya ti-scammers ma vona nyana. Of course ni ta tlhela ni vula na hi timhaka ta advertisement ku ri why ti nga ri kona ka YouTube channel leyi. Ya so a ku ri khale kha ni receive ti-email ta ngo ti vula ku ti-scammers, spam or something like that. Khale ni kha ni ti receive khale mara hi ta vulavula hi ta lembe leriwa. Ya siku na yin'wana ya ku nghenaka ni ta vheta hi sungula ka yona. Ni nga senderi as you can see there ve ri Xitsonga music media no tsala swi nga tsalanga swona munhu i tsala ku Xitsonga music media. Ni hatle ni n'wi verify ni kuma ku it's i fake account, I mean i fake email account because ka Facebook yi kona na page ra Xitsonga music media mara laha email ya vona i Xitsonga music media loyi i Xitsonga music media kombisa ku email leyi i loyi creator of course to scam me. So ni langutisa laha hi swona mixaka ya tona ti-email leti hinkwavo va phusha ku va lava ku nyika mali by sweswo swi vula ku they are pushing so hard ku like va fika va kuma ti-banking details ta mina or my phone numbers. Mona these scammers a ni tiku kahle kahle what's their point. Loko ni tlhela ni tsundzuka ku na un'wana hi January na hi nga ni sendela email yo a yi loko advertise tintangu yi ku a yi ta ni nyiketa 200 rand mina ni ta yi vekela yena ni ta advertisela ta yena tintangu ta yona ka ti-video tinharhu ntsena hi 200 rand. Ni kuma meso loyi u vula leni wa fula like this YouTube channel is too big for 200 rand. Hi January so me sort I do not maybe broke. Come on guys for 200 rand mara swilo mara sweswo it's an insult to Master Tsonga analyst. I 200 rand nkarhi waloyo guys ya ku video a ni la ku chela timali leti va ku ni kha ti generate from YouTube ku video a ni la ku yi delete. Ya a ni ku yi delete ku fanele ni nga tshama ni yi endla la ni sure ku lava ka khale va ka YouTube channel va hi tsundzuka ya ni nga endla kha ni mi komba ku how much I'm earning from YouTube. Sweswo a ni swi endle because a ku na vanhu a ni tshama kha va ni tseketsela ka ku endla 200 endla 500 rand ka YouTube channel se a swo a ni no nyangatseka ndzi ni yi endla loko I'm directing it to them va ve va swi vona va ve va ku wihi a ku tshama ku complain munhu or an attacker a ku i hola 200 i hola 300 ka YouTube. Ever since ni endle that video koku unfortunately ni ve ni yi delete because it was a security risk to me hikuva laha yi komba ti-amount ma vona yani so it's not safe wa fambe hlangana swona kwala tindleleni so ni ve ni yi delete timhaka ta swona so leyi a ni na ku yi delete video so I'm not going to show any amount n'wina mi to swi believe leswi ni mi byela swona because I'm not lying. So video leyi of course yi directed to the scammers na ku hambana va sendela link ya video leyi loko va kha va ni scam of course. Nkarhi walowo ni khome ma 1000 like a ni horini swinene like a ni horini like a ni nga ri broke hi January yaleyo like ku hava YouTube leyi va ku yi ri broke hi January because hina mali ya hina loko mali leyi ni yi endlaka hi May ni endlela for June sweswo so mali ya January ni va ni endle hi December so ivi ni hole hi January. So munhu a ta na email ya koko ti-email yi deletekini of course hikuva swi nghena ka spam and then swi deleteke hi swoxe mara to tele ti-email ti nga zi ni ti receive tela ever since vo ma 2021 khale ma yeah so hinkwavo loko ma mi kha mi langutisa hinkwavo vanhu lava va kha va phusha ku like it's as if vo twa ku maybe ni desperate for money or something hi swona hinkwavo ti-scammers leswi va kha va phusha swona mona. So mina mina nga vula kahle mani ni ku hluphekeni a ni tiku maybe vo twa ku ni ku hluphekeni or kanjhani mina mi ni ku hluphekeni guys na camera quality ma yi vona kwala ka video ya vlog ku yi njhani sweswo kombisa ku a hi foni yo chipa ma yi vona na stabilization ku xi njhani ma swi vona ku xi njhani no mbala ni mbala kahle ni nga vuli ku average kahle na mbala kahle ni va kahle ni va munhu ma vona yana ni nga vuli ku I'm suffering in any way. So to all you scammers out there swi tiveni ku mina ni le ku hluphekeni so siku ra nose se yan'wana loyi khome hi endla loyi mi tshama kha mi ni sendela ti-email ni twi na ku maybe ni le ku hluphekeni no a ni le ku hluphekeni. And then ya ka ti-advertisement of course va kona van'wana va genuine of course va kha va ni approacha and then most cases ni nge chavi ku vula vanhu lavana va refer loko a va yi ka vanhu vo fana vo manyangazi tikhomisa vo tala they can attest vo tala ku ni va byeletela sweswo mara a ni vonangi va fika ka manyangazi wolowo a ni tivi ku problem ya vo yi le kwini loko manyangazi is huge hala tlhela na Xitsonga music media Xitsonga music promotion page munhu loyi loko i vulavula na yena music wa wena i ta ku uploadela online ka ti-platform hinkwato a ku layinisela music wa wena mi hakelana sweswo a tlhela ku promotela ka page so a ni tivi ku vanhu problem ya vo va yi ri kwihi mona a ni tshama ni vona munhu loyi mina ni nga vulavula na yena
ku a ya ka manyangatsi a fika ka manyangatsi ni vona swi promotiweni ka page ra manyangatsi, so a ni teki problem yo va yi ri kwihi. So leswi a ni vulaka swona ku to all scammers a mina a ni hluphekini leswi ni fike mi swi tiva sweswo. Loko a ni ma swi vona ku YouTube channel leyi ni yi rhana ni ri nexe, a ku ngheneli un'wana, like I do everything by myself. Ma vona yana, everything by myself, ni maintain everything by myself. A ku na xilo hluphekini hambi hi data mi ngo vula hi data guys, data hi le ka Master Tsongana ni sida ku upload-iwa xin'wana na xin'wana, hambi mo languta na ti-video hinkwaswo everything loko xi ri interesting hambi ti-interview hambi yo va yi kha yi endla 1 gig mi ta yi kuma yi ri kokwala ka channel as long yi ri interesting. So mina a ni vuli ku ni na problem ya data, na problem ya mali or anything, ni grand. So swa ti-advertisement in other words leswi ni kha ni vula swa ku ni nga advertise la ka channel, because loko ni yi sungula channel leyi a ni hamba loko ni advertisela vanhu for free, a va tangi vanhu ku ta munhu wun'we ntsena loyi ni nga vuya ni n'wi advertisela music. A ni vekele tinghoma ta yena, of course ni ve ni delete because a ni obvious swilo swa endleriwa. A mi kuma ku sa ku a swi teki maybe tin'hweti vo 5 months ku nga za ku view-wa munhu tinghoma letiya, so ni ve ni ku it's fine swa ku vanhu what they doing it's alright, ni vuya ni ti remove ku wun'we ntsena. And then from there ku nga ti munhu se vanhu va sungule ku tetela loko se mi kuma ku channel se yi ri explodeni yi kha yi hela, yi kha yi kha yi kuma ti-views to hlaya. I think already I was above 2,000 subscribers loko se vanhu va sungula ku tetela ni ku sweswo no. So mina sorry exona wa yena juicy nyana lexi nkolomo wa yena nda. Alright. So mina ni prefera ku va ni va independent ka this social media thing, na swi tonga na switandzhaku. So since mina I'm working by myself, like ni pusha swilo by myself, swilo swa kha swi fambi hi pace, na pay va yi kha yi gonya hi switsongo. Loko ka ni vulavula hi timali la mara ni nga vula ku channel yi le ku tirheni kahle swinene. Na pay va yi kha yi gonya swiya. So by next time ta kuma ku se vo tala mi ta mi nga phikizana na mina mi kha mi ri joni va joni. Ma vona ya so sweswo. So I think a ni vulavuleni enough, a ni voni ku xota swin'wana. Loko la mi za subscribe a ni ta ku la mi teka subscribe.